Kita sudah berada di stasiun kereta. Stasiun kereta stasiun apa ini saya tidak tahu. Saya belum tahu. Saya dengar ini pesawat. Kenapa? Google Maps just showing us which one the train that we could catch faster. If it's a 13-minute walk or a 14-minute wait, Kenapa bukan itu? This one, we don't have to walk. Oh, We're trying to walk less. ya walkless. Kita mau katanya mau kurangi jalan kaki. Jadi kita akan menunggu kereta yang langsung sampai ke tempatnya. Iya. Es krim di Strawberry kalau selfie. kalau selfie begini. Halo. Ya kita mau. What is this? Ya, Oh, this is live stream. live stream. Oh, Of course. of course. Bener. Iya, aku udah sikat ini. Nanti nggak bergaya. Nggak kelihatan deh. Which shirt do you put on first? Which shirt do you put on first? This is already like a one. When is Lizzie coming? Yeah. Although she actually has to leave really early on your birthday. We can do She's going 9 a day in advance birthday party. Yeah. 9th is your birthday celebration. But she's going straight from the airport to work. She went straight from work to the airport. Kita akan kemana? Ke Circular Quay. Apa itu? Circuit? Pusat kota. Oh, pusat kota. Translate kan kita circular ya. Iya, juga saya bingung juga ini. Tanjung 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 Lingkar. Tanjung Lingkar. Lingkar Tanjung. Bukan Tanjung Lingkar. Lingkaran Tanjung. Oh, mungkin Haba. Apa itu Haba? Harbor. Harbor. Baba. May. G'day, May. Kirai May. I reckon. I reckon. Tahu bahasa aksen? Shrimp on the bottom. Oh, Yeah, I think it might just sit here. First stop, St. Peter's, then Erskineville, Yeah, it just sits here for a while. Museum, sudah St. cocok? James, Circular Quay, Wynyard, and City Tower Cycle. Hall. Mau yang di atas. Lihat di atas. Supaya lebih banyak dilihat. Lihat bisa lihat yang bening-bening di atas. Nah, kamu di sini dekat jendela. Wow, wow bisa dibalik. Sini Upin. Saya di sini mau bisa nonton bening-bening. We want you to sit here. Sini Om. Biar sentuh enggak? Ada lagi. Iya. Oke. Go to ini di Sydenham. 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 Iya, 16. 16 orang tapi bertambah terus. Yeah, tell some jokes, Bijou. Get the viewers going.
Mira, makasih. Ini Ubur-ubur namanya ikan lele. bisu. Mewah oleh. Mewah kole. Kita ke Circular Kele. Transit tuh. Transit dulu. Transit dulu le. Ya. Tidak transit. Oke, Reski Sel. Hai. Tak ikutan lele. Tak kutandai. Tak ikutan lele. Mami. Mami. Taking more videos. Do I Yeah, look Mom. futuristic? Jalan-jalan le. Jalan-jalan lagi. Kita puas-puaskan di sini. Sebelum pulang ke Toraja. Puas kan. Puas-puas. Puas-puas. You know puas-puas? Puas. Apa sih puas? Satisfied. Satisfy. Satisfied. Satisfy, satisfy. Satisfy. Puas. Yalah. Oke, Michael Jonathan Set- Ompit sudah makan. sepuas- Oke, Ompit sudah makan, sepuasnya. sudah makan makanan 3 roti. roti sama nasi. Roti sudah full. Sampai kita lupa makan nasi. Ah, masih ada roti ku simpan, roti jabijo tadi ku Masa simpan. Om Pit ya potong roti tuh jadi lauk untuk nasi. Aneh, orang aneh-aneh tuh. Pantas dibilang bapaknya Chris, unique people. Cool people. Kita aja di sini. Cuma kita yang borong ini. Biar kita jadi borong. Kita yang charter ini, satu lantai. Jadi satu kali jalan ini $5 ya? Satu. Belum boleh Om. 5 tahun lalu. Iya kah? Mahal. Atau karena kita bisa Jauh ini, kah jauh? Not too far. jauh. We're only going a few stops. Jauh kalau jalan Few ya. stops, tapi Jauh kalau jalan. ini keretanya Jauh kalau lebih jalan. kencang. Hmm. Keretanya lebih the train goes faster than the one in Melbourne, like a bullet Oh, train. bila odok-odok. Oke, Imal Putra boleh odok-odok ke cewek di samping Tampit. Odok-odok. Odo-odo. Bisa jadi odok. Bisa jika asal 8 naik 2M. Oh, orang Toraja itu ada uang panainya nggak? Enggak, jadi Om. Tidak Ji, kalau Tapi Raja. tapi ada tapi kakiku bugis. Iya, ada pada aja. Kaki Iya. kakiku bugis. Wah, itu yang minta penai nanti. Coba pakai teh dong. Sama sih. Tidak Ji, kalau ini. Yang penting dia bisa bayar pelaminan. Bikin pelaminan sama makanan-makanan. Makan tedong sama bebong. Kapan Ompit pulang ke Toraja? Mungkin tanggal 15. Ompit pulang ke Toraja. Kita akan kembali ke kampung lagi. Berkecimpung di dunia. Berkecimpung. Kalau cipung anaknya Roy apa? Berkecimpung. Ini kursinya bisa dibolak kak. Nah, jadi gitu. Kesulit ini om. Oh, bisa dibolak. Bisa dibolak-balik. Oh, jadi. Oh, Ergonomis. Iya. Jadi kalau mau berhadapan manja, canggihnya le. kamu tahu dia biar bersusun. Iya. Jadi Canggih lah. berbelakangan. Canggih lah. Canggih. Bisa juga bikin ranjang begitu, bisa dibolak-balik. Nah, gitu. Kita bisa dibolak-balik fotokopi. Memang udah jalan-jalan ini. Jadi suruh menunggu 10 menit. Iya, makanya tulisannya 14 menit. Biar pada dua Karena dia panas. kan sampai sini nunggu orang naik, Oh. baru kita mundur lagi ke sana. Mana kondekturnya kamu? Mungkin lagi cari penumpang itu. Kondektur itu connect. Ya, connect. Apa? Yang Oh, Asisten. drivernya namanya itu, bukan masinis. Asisten itu connect. Oh, Biasa cari penumpang pada di terminal. Nggak ada cara penumpang sini. Mereka yang butuh. Who's gonna Ini die? namanya Wow. Aviva. Jelas Ini belum. translator. The translator. Who's gonna be killed? about? Udah ada kiri, udah kan Nggak nyambung. baliknya.
There's no Tentang yang driver. Ini orang Medan ini. Ini orang Medan. Iya, ada orang Medan nggak di situ? Oh iya, banyak orang Medan ini, teman-teman banyak yang. Langsung berubah. Langsung berubah accentnya. So he said that because like in Indonesia the train driver, is it a train driver or Like the they're on the assistant? bus. Yeah, the bus. Yeah, like they will Ini orang- like, go out from the train. orang apa lagi kamu? Orang who wants Bugis. to Orang take Bugis. this Bugis train mana? or who Bugis wants to Tulen. take this bus. Bugis. So he said like maybe Bone. we're waiting. Bugis because Bone. the Oh, orang driver Bone. is looking for Ini someone who orang wants to Banjarmasin walk in dan this Toraja. train before he Ya, leaves. Banjarmasin Toraja, Bugis semua Mika. The driver's just walking from the end Sekali kampung to the kau. other end. Iya, kami ada pakai nenekku. Ibu, Ada orang Torajanya, ada Bugisnya. ibu orang Banjarmasin Dayak, enggak bercanda. orang Banjarmasin, orang Banjar. Ikhlas kita mungkin. Sempa. Mana cewek ada krus? Oh, cewek ada krus. Chris lagi pergi ke Canberra. Canberra. Nah, mungkin hari Minggu nanti kita ketemu di Adelaide. Oh, datang lagi pesawat. Mine's so hectic. Berarti kita bisa naik kereta ya? Kereta yang bukan ekspres ya? Kalau Kita ekspres mau kan jalan-jalan repot. ke kota. Orang kampung masuk kota ini, guys. Bagaimana itu dia tidur tiap 5 menit ada pesawat. Orang kayak dekat ini kayak di Dayak ya? Dayak. Iya, iya. Yang iya udah sih. Ya Sudiang yang gitu. When's he going? Iya. Today. Oh, Eh, tomorrow. Maros, Ra. Tomorrow. He's gonna stay with us tonight. Oke, jadi kita agak lama juga Ompit berlibur ya, lama. Karena kayak enggak lewat. 2 minggu. Pesawat lewat di atas Unhas sedekat itu. Ya kita Oh iya. kurang lama kan? Kurang lama. Aha, Tinggal itu di pun situ. habis semua mau pakai biaya di sini. Kalau lama-lama mana bang pasti bangkrut ke semua. Nanti kita pulang pasti cari roti sama tuna sama mayones. Oke, saya boleh saya bagus semangat sama mana ya? Oke, kurre, thank you. Kuras semangat. Kuras semangat apa artinya Ompet? Thank you, terima kasih. Kuras semangat. Kurre semangat, Semangat. Jadi aku harus bawa sesuatu yang kelihatan agak kurre. Simpelnya itu kurre atau thanks, simpelnya, kayak thanks, ya. Kurre. Thank you itu kurre semangat. Kayak bahasa Jepang itu. What does sumanga mean by itself? Semangat. By itself. Sumanga saja. Semangat Apa saja. artinya? Sumang artinya banyak, berlimpah. Ya, terima kasih banyak. Jadi kurre itu kayak terima kasih. Kurre. So much. Sumanga. Pira. Can you say- Bilang juga nanti rambutnya Ompit. Kalau pulang Toraja. Iya, nggak mungkin bleach rambut tau pensiun saya bleach rambut. Kalau ini pirangnya asli nih. Asli pirang, tidak pirang ini asli dari Pirang. sononya. Birang. Pirang. Bleach hair like blonde hair. Ya, blonde hair. Ini juga Siapa namanya itu di sana Ini. kita Ompit? Ini namanya salsa. Salsa. Pirang Allah ini, pirang Allah. Pirang Allah. Birang Allah. Ini pirang asli, ini pirang Allah. Salsa. Allah bilang. Apa lagi nama lengkapmu? Birang Allah. Salsa Bila Zahra. Bila Zahra. Salsa Bila Zahra. Bila Zahra Sumule. Semula. Jadi Sumulenya itu orang Toraja kah? Yang Sumule itu orang Toraja? Semula kak namanya nenekku. Nenekmu? Nenekku apa kakekku nih? Kakekmu? Iya kakekku kayaknya. Kakeknya ya aku, Sumule. Jalan dah. Kenapa nggak saya tahu juga? Ya, dari mana ini? Kita lagi belakang kayak ini. Wah. Ya mundur kayak. Dia udah mundur lagi. Ya. Berapa ongkosnya ke negaranya Om Chris? Ya, Berapa mungkin. apa? Berapa how to pay to come here How much? from Indonesia to Melbourne? To Melbourne? Yeah, I don't know. What did we pay? maybe 10 million rupiah. It was like 5 million each 5 million. way. Ya, karena harga itu tergantung juga dari tiket, toh. Iya. Pesawat mana? Kalau lambat kita ambil tiket lebih mahal lagi. Your flight here was 7 million. Your flight back was 3 million. 3 million, ya. You can, Ya sekitar 10 juta sudah pulang pergi. huh? 700,000. To where? Tapi biaya hidup di sini No, from lumayan from mahal. Indonesia to Melbourne. No. $70. Yeah. How?
My mom's Privilege Jewish. of like spending. Kalau di Indonesia 20.000 sudah masih bisa makan. Di sini Your belum bisa extra makan. baggage was 750,000. Yeah, that's why. Like it costs the same with my ticket. Oh, jadi di luar dari So- bagasi. So actually, I can use the Qantas with my mom's ID number Yeah. because it's SkyTeam. So I can use like Emirates, KLM, Sure. and stuff because they're Qantas. like in one group with Garuda Indonesia. Oh. But like I need to put in my mom's ID, so I Oh. got discount. We should all have flown Qantas on your mum's ID. Yeah. How many tickets can she buy? Only me and her, Oh, because we're in the same in one family, right? Yeah. Oh, it's not rewarding, it's like already ada memang Yeah, yeah. It's like Oke, my. salam interaksi Besti. Oke, very But what if we were all interaksi. your mother's children? So if we're all in the one family card Yeah. in Indonesia, all of us can take the discount ticket. I should have been a Moral flight of the story attendant is have heaps of children or be a flight attendant, have heaps of children. and bank heaps of rewards. Ini masih di pinggir kota ini, sudah di kota ini kan. Gimana kita menuju kota? So, kita menuju kota. This station is All of the St. trains is double decker. St. Peters. Santo Petrus. Atau Street. Tapi ini bukan 2 tingkat, setengah tingkat kan? Iya, setengah-setengah. Kalau 2 tingkat harusnya dia lebih. Tapi tadi malam udah 2 tingkat. Tadi malam. Kenapa kita nggak dapat kereta kayak gitu? Iya. Yang tadi malam keretanya kayak di Singapura, yang kayak di Jepang ngadep-ngadep di sini. Heavy line. Maksudnya yang itu nggak memuat lebih banyak orang, berarti dia harusnya lebih untung kalau dia pakai kereta ini. Tapi kan modal lebih mahal nggak jadi. Ya kalau berdiri lebih banyak. Ya 1 meter. 1 meter kan buat 4 orang berdiri. Oh, jadi keretanya Makassar di ke Ke Jayapura. kita tembus ke Toraja. Ya kan? Bagaimana itu penaikannya deh? Kayak roller coaster keretanya. Ci, saya live streaming Om. Nah, ya, Kita ya, bicara ya. lagi. Ya, kamu lagi cerita. Kita yang cerita. Bagaimana perasaan Pak Om? Bagaimana perasaannya? Reporter nah. Oke. Apakah Australia sudah jadi bagian dari tubuhnya Om Pit? Sebenarnya Australia belum. Karena saya belum mengerti orang bicara bagaimana bicara kalau cerita. Iya. Oh, bagaimana Om Pit cerita dulu kalau nongkrong apa dia bikin orang-orang Australia Kalau kebiasaannya? orang Australia nongkrong itu HP-nya disimpan, kita nongkrong TP-TP terus. Kalau ketemu Om, kalau ketemu apa Kita dibikin mau orang? ya langsung pelukan. Berapa kali pelukan dia? Biasa kalau kita mau berpisah, biasa sampai 5 kali pelukan baru berpisah. Kemarin saya itu ibu bilang di tempat lain kita berpisah lagi, peluk lagi. Sampai lagi di bar, pisah lagi, peluk lagi. Jadi berapa kali baku peluk? Di luar lagi bisa peluk lagi, waduh. Belum Pi, pernah dicipika-cipiki? Nah, belum. Belum. Itu mungkin Cipika itu mungkin di New York. Kalau di Kayak gitu. kalau di Toraja itu kalau pengantin itu kita Cipika. Oh iya. Apalagi ya? Apalagi? Makanan Belanda. Makanan Belanda Oke. jelaskan dulu makanan. Mengenai makanan Belanda, mantap juga tapi saya kurang Cocok. belum cocok di lidahku dan Cuman gele-gele. belum cocok juga di perut ya, mungkin akan beradaptasi. Kenapa belum cocok di perut? Apa yang terjadi? Artinya biar bagaimana banyaknya tetap lapar. Kalau bukan nasi. Kalau bukan nasi. Biar segunung orang. Iya. with you at all times. Nah, If you see unattended baggage, please do not touch it, but notify staff immediately. Thank you. Coba aksen Australia lagi. Apa? itu apa? Apa? Maksud apa? Say it with not an Australian accent. Coba lu tanpa Australian aksen, aksennya jauh Victor terus habis itu Australian aksen. Oh. Go to Harvard.
Now we go to Harvard. Iya. Terus aksen Australia. Aksen. What's Harvard? I'm confused. What's Harvard? This train will stop at Redfern. Change at Redfern for T1 Preston, T2 Leppington, Inner West, T3 Liverpool, and T9. Oh, ke Liverpool Miki Om. Sampai kita di Inggris ada Liverpool. Di Liverpool Ki. Ada Liverpool di sini. Mana? Belum. Ini coba mungkin Redfern. Redfern tuh kalau di dalam kalimat itu R-nya tidak disebut ya. Jadi Redfern. Redfern. Coba Redfern tapi yang Fern-nya R-nya kita sebut. Coba beda. Apa? This Redfern. station is Redfern. Tapi R-nya yang di dalam red itu Redfern. Tulisannya R yang kedua. R yang kedua nggak dibaca, tidak dibaca. Jadi Redfern. 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 banyak yang nggak dibaca hurufnya sih. Banyak kan R. Sama ada yang berubah jadi F. Kayak Dari kayak B, P, bisa berubah jadi F. Kayak apa ya tunggu. Redfern. Redfern. Dibaca sih cuma tapi kayak fleeting gitu Redfern. Banyak yang tapi mereka banyak yang pakai F kayak sesuatu itu jadi berubah jadi F. Jadi ngambang kalau ngomong. Ngambang. Om ini yang 66 Facebook. Ini yang nonton 66 di Facebook. Iya. Di YouTube 8. Nanti kalau barbecue kan mereka bilang Sasa, senyuman dan kecantikanmu itu loh membuat kekuatan pondasi rasa cintaku untuk mengagumimu. panjang itu apa? Sasa, senyuman. dan kecantikanmu itu loh membuat itu loh katanya. Effort kita wowe. Pondasi. Ngeri. Fondasinya sangat kuat. Bangunan ya. Gedai. Tapi salsa sepertinya mau perikot. Iya, mau ini. Dibilang gitu. Baju dangdut. Baju dangdut. Kalau di Makassar yang dijudge mana kok? Oh, jadi nanti dari Makassar ke Toraja naik pesawat kayak naik mobil. Naik mobil. Ada pesawat tuh? Ada tapi Pesawat kecil, cuma sekali sehari saja. Hah? Sekali sehari. Oh, Berapa itu? baru berapa? Mungkin 800-an kali ya. Beli naik mobil di sama Ji. Mobil biasa nenekku pesan. 5 atau rai. Kalau bos nggak. Berapa dia mana nih? 500. Sampai mobil. Heeh. Bawa Ki dari Makassar ke Toraja 500. Kalau bus itu kayaknya 300-an. Iya, jadi kayak Iya. baru kan bos Kemarin lagi ya kuliah. tuh. Ada dia. Mending enggak pergi las mobil tambah 1,5. Oh ya, kalau sewa mobil kan. Emangnya kalau naik bus bukannya lebih murah naik bus yang kayak kakak itu? Lebih murah. Berapa itu 200? Tapi 300. namanya kalau bus kan sudah Yang bus enak. tidur Ah, 200-an. Iya. Oke, Imal Putra, kata-kata buat Afifah, Isu. Hai, Ketika- kata-kata apa ya? Imal Putra. Cuman itu sih kalau jalan ke rumah tuh Satu Kita tunggu Imal Putra. Iya, itu mobil. Yang kasih kata-kata buat kau lagi gitu. Salah Saya. satu. Nanti ketika Menyala di bawah, Abang mobil. Ompir. Menyala deh Obama mampir. Menyala kita mau. Oke, menyala. Menyala. Baju merah menyala lah, red. Bisa duka paling di juga, charter. Enggak duka. Bisa duka paling di charter tuh kereta api lah ya. Iya, ini Apa artinya? di charter ini charter. Bisa ternyata di charter ini kereta di Apa charter itu? charter kayak Sewa. sewa. Sewa di Untuk borong. pribadi. Charter jet. Ke kota, udah masuk kota. Bahasa ibuan kayak juga. Hey, you're in the city now. Iya. Yeay. Oh, kita sudah ada di sini. Will stop at Kita udah di city guys. Situ gimana? Tur kita vlog. Oh, Richmond. ini sudah namanya Sidi. T4 Namanya eastern Sydney. suburbs. Ini namanya T9 Sydney. northern intercity, regional New South Wales trains, metro and light rail services. Bagaimana menurut ini kotanya Om? Kalau saya lihat kotanya ini sangat bagus, tapi kayaknya lebih bagus dari Melbourne. Lebih bagus Melbourne. Lebih bagus Melbourne. That's correct. Ya. Oh, she's got a nice Kampit.
akan di pusat kota, kita akan menyaksikan bagaimana kita akan turun di sini. Oke. Oh ini udah central. Oh, sentral. Dia turun di sini. Belum. Gimana? Oh circle. Iya. Di sini pasti paling banyak yang bening-bening. Bening-bening. Bening bening. Bikin bening. Belum tahu This guys. station is Negara Central. ya. Iya. Buru-buru amat. Semua negara di sini bercampur. Orang-orang apa yang kita suka, Om? Yang bening-bening yang mana? Yang bening-bening orang Taiwan, Korea, Korea, Di. Jepang, di. Salsa, engkau indah sebagai fiksi, namun sadis sebagai fakta karena tak mungkin kumiliki. Keren. Berapa kayak mas tapi? 68 di Facebook, Boleh terus tau aja. YouTube di 10. Banyak. Banyak ya ini nonton, Be. Saya pernah aja live di Instagram, tapi yang kayak paling banyak 100. 100. Pernah 100. Banyaknya. Tapi yang kayak jam 2 malam. Kata-kata hari ini, Om. Kata-kata hari ini. Oke. Only go to Haba. Kata-kata hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Kita ke Haba. Oke, baik. Aduh, meme-nya tuh bapak-bapak ditanya, Pak kata-kata hari ini, terus dia bilang gitu. Oh iya, Nggak tau gak sih itu kucing? Jadi kucingnya muter-muter. Green screen. Iya, kucing green gitu kayak Kawaii. Nanti makin cepet makin Kalau cepet. kira berarti kayak gitu yang ada kan tapi dah harus dihapus kayak gitu. Story tak? Iya, mention tuh. Groginya. Semua orang tanya ke saya, mas tahu siapa? Lebih aku begini, Dari dulu deh. Ompit. Kalau ada satu orang dari keluarga tuh yang mau dibawa, siapa mau kita bawa sini? Istriku tercinta. Istri ta, anak ta, Delta, atau siapa? Yang mau dibawa ke sini Siapa? Satu orang aja nih. That's so Eta. Siapa? Delta. Delta. Iya. Kenapa Delta? Kenapa ada bawa Delta sendiri? Kenapa bawa? Karena bawa Elo tau. Karena Eta lebih pintar. Anaknya orang. Kenapa istri bukan kita bawa? Soalnya bisa dicari lagi sini toh. Sehat selalu Ompit, salam dari Palu, Sulteng. Oke Sulteng. Mantap Ompit bersama Sokris. Kata-kata hari ini Sokris. Nothing. What's his OER? It's a meme. It's like this green screen cat where it's like Museum. Please keep your personal belongings they sound like with you that, at all the cat. times. Tapi harus cerita dulu tahu kata-kata hari ininya. Please do not touch it. Notify staff It's our live stream immediately. stuff Thank you. for the video. Mana? Brain rot meme, like Gen Z brain rot meme. There's nothing to it. Tidak ada sih. Kayak lucu saja. Nanti dia makin pelan. Ompit, sampaikan pi salamku ke Lako Natalia Imbruglia le. Siapa itu? Natalie Imbruglia. Yeah, what is that? She's a famous Australian singer. Tapi tidak namanya Ah. lakon Natali. Enggak, salamku Lako Natalia Imbruglia. Salam ke Natalia. Yeah. Say hello to Natalie Imbruglia. Yeah. Who is that? The famous singer. She's a famous like pop singer Ah. from like 2000s. 2000.
Jadul bro. Oh ya, nanti kita sampaikan. Nanti kita bertamu. Nanti kita coba ke rumahnya ya. Kita coba-coba ke rumahnya nanti sampaikan. Hai. Rusak jaringan. Kita di terowongan jadi rusak. Kita udah di terowongan guys. Stop at museum. Please keep your personal belongings with you at all times. If you see We're not going unattended underwater baggage, right now. please do not touch it. Underwater? But notify A lot of the staff tunnels go immediately. under the water. Kita lagi di bawah air guys. Sekarang. Terowongan Bukan di ya, bawah air. ini. Oh nanti. Oh iya, di sini nggak turun kemarin. Lucu sekali ininya. Ini kayak Inggris, London sekali. Way out to Liverpool Street. Ini Liverpool. Ini kayak produk-produk jadul. Kayak tren-tren itu yang di Indo juga tuh. Iya pakai. Wow. You know you are getting quality when you buy and quality in your department. Kata-kata hari ini Sokris pakai bahasa Toraja. Use the Torajan language. Just a little bit. Ya. Yeah. I understand a bit. Enough. Salam, salam. Woi, muka salam amilambi sama nih. Yeah, selamat malam bi. Sama nih. Sang maneku. Sang maneku. Naiko sama naiko. Saya oleh istri. Mantap Om, jangan lupa bawa oleh-oleh li. Apa? Bukan nama ini. Iya, aku kira nama. Katanya Om jangan lupa bawa oleh-oleh. Ya. Om Pit, What do they di want? repost, tahu nggak? Oh. Yang ibu yang tadi malam. Itu yang urut Yang yang malam. Yang politik 5 kali. Next stop, St. James. You could be fined for Okay. wasting your feet on the seats. St. James. You could be fine for. Mana tadi itu yang anu? Fit on the seat. Tadi tulisannya circular key, weh. Ada bilang gitu. Circular Jangan. key. Stopping at St. James and circular key. This train will stop at Di mana? Mana St. sih ininya James. keretanya? Apa? Kenapa ya? Tadi circular St. James and circular key. Kenapa ya? Turunnya. Mereka dulu Google Maps. Apa tuh? Lihat apa kak? Ada tulisannya. Kita tahu kak turun di mana. Terus apa yang lagi dibikin? Apa lagi dibikin? This station is St. James. Bisa yang merah. Kita sudah ada di St. James. Iya St. James. Dangdut juga. Santo James. Halo. Where is James? Yang ini. James. Are you gonna go to Darwin? Mitchell? You should go while he still lives up there and get him to take you around. He's planning to go back. Yeah, I know, but before he leaves, Who? because he's got a car, he can take you to all the national parks. Siapa? James. 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 Mau datang kemana? Saya jalan ke Darwin. Oh. Bukan ke Uluru. I really want to go to Uluru. Maybe I do go to Uluru and then take the bus or train to Darwin. Don't take the bus. No bus? The bus? No. Because there's a flight that goes straight to Darwin. No, Darwin, Uluru. Yeah. I think that's Virgin Air. Next stop, Circular Quay. It's just the It's public cheaper. transport. Yeah. Wow. It's cheaper to fly in and out of Uluru, but then you don't see any of Central Australia except Uluru. You know, you only see this one little spot. So you wanna fly into Alice and then drive around. But yeah, while he's still up there, you should capitalize on it. Because if you don't have friends in the MT, it's really hard. Sure. Darwin itu jauh, berapa jam itu? Sampai Maybe I can ask him to Close to Bali. drive to Alice. 6 hours from 6 Melbourne. hours from Melbourne. To Darwin. Ya, satu jam Darwin ke Bali, Oh, 1 jam dari Bali. mungkin 2 jam.
to pronounce that? Key. 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 Makes And it's no different. sense. And it's different in Singapore. It's Clark Quay. True. Yeah. Do they have a quay? This train They will have. stop at Circular Quay. Wey. Wow. Bersama kita dijemput kapal pesiar. Yeah. Oh, the Queen Elizabeth pick up us. Queen Elizabeth yang pick up kita. That is amazing. Wow. Gede banget ya. Let's go. Wow. Ya, main HP. Oke, kita Oke, turun. baik. Yum. Oke. Yes. Ya, kita akan jalan-jalan terus This station sampai malam. Tap lagi ya ini ya? Sebentar. The next train to arrive on platform 1 goes to Parramatta. Bapak Bogi namanya kita masih kalau kebaru na na melayang. Tidak sana kok mana. Ya. Oke. Udara sudah mulai dingin. Nah, kapal pesiarnya sudah menunggu kita. Kapal pesiar sudah menunggu kita. Ya, Kita ini akan kita jalan. dijemput oleh kapal pesiar Queen Elizabeth. Iya, kita akan keliling dunia. Iya. Paddy's just over there. Mana ini? Paddy. Paddy. Kita sudah mau menaiki boat, Iya. tapi hati-hati kalau misalnya kita duduk di belakang, kita bisa terciprat air, HP-nya bisa terbang. Oh, Jadi, begitu ya. hati-hati, guys. Hati-hati. Oke, baik ya. Hati-hati. Jangan sampai HP-nya terlempar ke laut. Kita mau nyebrang, kita nanti main tenis di pantai. Oke. Kasih lihat dulu outfitnya Ompet. Outfitnya Ompet, outfit check. Panas guys. Kalau Desember, sini nggak dingin guys. Ini kalau mau lihat viewers gimana? Itu 60 fps. Tadi ada. Outfit check. Mayawi. Kira-kira diserang Ompet. Your friend of Mayawi. Your Yeah. friend Mayawi. Yeah. Oh, That's right. Your girlfriend's Yawi. Yawi. Oke, Oke. kita mau naik boat. Hoot. Ya, kita naik. Woi, Chris. Where's your... Hello, brother. How you doing? Yeah. Good, man. Where's your other ticket? Mana Ya? kereta yang tadi? Masih berfungsi? Still $10.
Yeah. We can just tap for this one. Okay. For the ferry. Ferry, kapal Number ferry. three? Ya. Yeah, I think we've got a while now. Maybe 15, 20 minutes. Oke, kita Might get akan naik ke Coca-Cola. perahu. Should we go have a little sit where we can see the bridge? Yeah. Kita sudah sampai di Potere. Ya. Di mana? There Ya, it di is. Potere, Potere. Potere. Potere di ikan. Oh. no entries. Yeah, we've got 20 minutes. 3:15. Sorry we took a while. Oke. Ya, kita masih menunggu 20 menit. 20 menit. Ya, kita lihat yang bening-bening saja dulu. Kebetulan di sini banyak sekali yang bening-bening. Oke, searching. Maglili. Mantap Ompit. Selamat menikmati alam Sydney, Australia. Oke, baik. Terima kasih. Ya, kita akan menikmati bagaimana kita bertemu dengan orang dari segala penjuru dunia di sini. Ada yang dari Arab, ada dari Afrika. Jadi semua orang bertemu di sini. Nah, jadi saya cuma ajak juga nonton di sini apa yang saya lihat. Teman-teman juga di Indonesia bisa lihat. Ya, bukan menendeng ini kasih ya. Jadi kita mewakili mata-mata teman-teman di sini. Ya. Kita berbagi pengalaman. Oh. Beginilah kehidupan di kota. Apalagi kita selama ini di kampung. Nah, ini ada jembatan. Kenapa? Pesiar. Nah, Ukurannya, panjangnya hampir sama dengan bridge-nya. sama jembatan. Wah, panjang sekali. Sama panjang dengan jembatannya mungkin. Ini Queen Elizabeth. Tempatnya orang-orang kaya keliling dunia itu. Oke, Sarce, lama kah di Australia Pit? Ya, cuma 2 minggu. Kemarin kita di Melbourne, sekarang kita di Sydney, dan minggu 3 hari lagi kita akan ke Adelaide. Ya, Jet boat. woi, oh. Perahu jet. Perahu jet. Oh, ini namanya perahu jet boat. Jadi orang akan kapal deh. Tapi diparkir di situ memang. Kita ke lihat opera house. Opera House. Oke.
Kompit. Oh iya, kapal pesiar le. Weh, kapalnya orang kaya ini. Mau keliling-keliling dunia. Oke. Orang kaya kalau mau menikmati hidup jalan-jalan sudah tidak mau tahu nama apa kami uangnya, mana sisi dia. Orang kaya. Sudah tidak tahu nama apa kami uangnya, istri sudah 5. Opera House. Di sepanjang jalan ini banyak sekali bar karena orang Australia tidak bisa hidup kalau tidak. Iya nih, semua orang minum di sini tidak bisa hidup tanpa bir. Ya, tidak Tanpa semua wine. orang Australia, tapi Ya, tapi sebagian itu besar. sudah menjadi budayanya. Budaya. Betul, jadi di sepanjang jalan itu ada bar. Jadi Itu dia guys. mana dia? Ini dia salah satu ikon budaya negara Australia. Oh, The oke. Sydney Opera House. Oh, Sydney Opera House. Ya. Oh, ini namanya katanya Sydney Opera House. Jadi karena namanya Opera House, di sini tempatnya orang konser opera, classical music, dan kemudian karena arsitekturnya yang menarik, kayak sirip ikan, makanya dijadikan Oh, ikonnya Australia. ini namanya Haba. This is the harbour. Oh. This entire thing is the harbour. Oh, Haba namanya ini guys. Oh, Sarje itu kapal pesiar Holland Amerika kah, Kompit. Queen Elizabeth ya ini. Ini. Mana tulisan di sini? Oh, ini deh. Foto pin. Ya, mana? Wah, foto dulu lah. Ya. Ya, udah terbakar gitu kah? Nanti Terang sekali di mataharinya. print. Nanti saya kirimkan kalau sudah di print. Ya, pakai HP ku juga ini. Ya, nanti ganti profil toh. Mantap. Mantap. Ya, ini kapal pesiarnya dulu. Ya. Di tengah-tengah lagi. Tengah kemana? Sini. Ya, lagi ke kanan ya. Om. Oke, ini kapalnya dulu, kapal. Ya, ada kapal. Gelap. Gelap. Waduh. Apanya yang gelap? Mukaku kegelap atau? Oke, ya mantap. Nggak tahu di mana. Oke. Wih, ada yang baru-baru di sudah. Ya. Sorry. Ya. Thank you. Oke, ya.
Hi, brother. Big bridge. Big bridge. It's about as big a bridge as you get. Mhm. We don't want to miss the ferry. We're gonna drive straight through here. If the boat, the ship through this, Yeah, we need to get on it. get Or on, we'll miss get it. on. We're getting on a boat. Kita naik kapal. Oh, kita naik kapal. Oke, baik. Perahu. Jadi kan perahu mana? Perahu itu kecil, kapal itu besar. Ya, kapal itu besar. Oke. Kalau perahu kecil. Perahu sama itu. Ya. Mm-mm. Kita akan naik perahu menuju. Where we headed? We're headed to the ferry terminal. Ferry terminal. Yeah, Oh, yeah, You're yeah. on the boat. Oh, after boat, yeah. And then the boat is taking us to a beach called Manly. Oh, Manly. Oh, apa pun siang atau tak kita ni apa bukan ini guys. Kita basahan lah. This is a United Cinemas. Yeah. Maybe we can show your movie there next time. Oh, yeah. Your movie. I love to watch your movie. Hot, eh? Yeah. Hot day. It's arriving heat. Yeah. Did Matahari. this morning. Oh no. Roti, bread, Nice. bread, Belanda food. You know Belanda food? McDonald's. Yeah, Do you like Belanda food? yeah, I like it. Masa kayak gitu di other side of the world. Masih lagi. Road surveys, time 1 and time 2. That's a nice ship. Chris likes to walk ahead. Yeah. long, Captain, long feet. follow the leader. Where did you sleep last night? In my van. Your van. Yeah. Where did you park your van? Friend's house. Open house. In the driveway. Ya. Mata kata kadukan kita ya. Yeah. They'll have the Maling kah? Oke. Makan es krim. Oh, hai Mom. Makan es krim di bot. Yo. That's our boat. Oh,
boat. Yeah. Where's the captain? Yeah, exactly. Wait, hurry up. Wait. Yeah. Oke, motor dong itu tak ya motor ini tak boleh enak. Tidak ada motor. Ah, bahaya, tapi kita bisa terbang ini. Susiong tentu lama sama-sama lo nanti. Woi. Oh. Ini. Guys, oh sing tak ada motor dia. Oh sing ya, susi kita terlamal ke sama lo nanti, lama kita mau pulau. Sama su Chris. You remember Samalona? Samalona, yeah. Paddy remembers Samalona. Yeah, kita sekarang sudah di Potter ya. Yeah. I remember you caught a cicada. Yeah, Oh, did I? cicada, yeah. We ate like a ridiculous amount of fish. Yeah. And squid. Oh, that's squid. That was like the last of the money. That was like the best squid ever. It was cold fire squid. Goyang-goyang sudah perahunya. Mari kita ke kepala. Can't fall in. Or the sharks will eat you. A shark. There's shark inside in here? Everywhere. Oh yeah. Oh, I'm sorry. Hold on tight. 2 hands. Ya, 2 hands ya. Kita hati-hati, kita berpegang karena di bawah katanya ada hiu ini, bahaya. Tidak ada hiu. Tidak ada. Tidak ada. Lama-lama kepala. Do they get in here? Sharks? Yeah. This time of year, the bull sharks. Really? Oh. You would not. Yeah, you wouldn't want to fall in. February apparently. Summer. They come down from north, from up Queensland way. So they get in, like, they're all pretty frequent. They migrate south. The water's so warm at the moment. Ada hiu. Ada hiu. Oh ya? Aku tidak tahu if you're right. Alright. Who knows? Who knows? Ya. I wouldn't want to fall in. Ya. Nah, oke, kita mundur. Oke. Kapalnya. We're gonna get the sun beating down on us. Oke. Nah, Queen Elizabeth. Ini penumpangnya lagi turun dari kapal. Foto-foto juga ya? Ya, oke. Oke, baik. Kita akan ke depan. Hebat sekali angin di depan, terbang topikuan. Terbang nanti tepinya Maya ini nah.
Ya, kita akan ke depan menyaksikan. Excuse me. Hi, excuse me. Baik, kita ada di depan. Oh, mantap. Udah batik pare, udah. Oh. Ya, sifat Tobi. Langitnya luar biasa. Oh my god. Kabel besar di sana. Please, Cepat sekali.
Ini apa ya tangan? Simpan dulu. Kopinya di tas. Ombak juga kencang. Oh my god. Hai. Nah, kita akan sampai di mana ini? Di pulau.
nanti lagi satu nanti aja kita lihat. That's the. Ini Titanic. Asal jangan berbohong. Apa kalau perahu begitu apa namanya itu? Perahu begitu sana yang pegangin. Kenapa di sana? Manly. We go to Manly. Hari ini kita bisa melihat, kita bisa menikmati keindahan alam. Dia tuh Manly. Nah, ini apa ini? Apa ini? Hotel. Ya sudah melambat ya. Kapal perahu kita sudah melambat. Nah, ini pribadi sana nih.
Ya, sudah direm-rem sedikit. Ampun. Matahari langsung nyentrik banget. There's some places. Ya, kita sudah menepi di sini di Manly. Apa ini? Wharf. Wharf. This is the Manly Wharf. Wharf. Oh, wharf. Tidak dibaca R-nya ini. Wharf. Wharf. Jadi bisa dibaca F. Karena bisa dibaca. Manly Wharf. Ini ada burungnya. Wih, burungnya. Ini tempat syutingnya Finding Nemo. Finding Nemo. Shooting. Syutingnya Finding Nemo. Is it? Jadi menyelam. Oh, Menyelam. ya. There we go. Here we go. Wow, banyak bening-bening juga di rupanya di atas sini guys. Ya, ada bening-bening. Kita akan turun. Banyak bening-bening akan menepi di sini. Oke. Sudah sampai. Sudah sampai. Mana ke jalannya? Yang di sana tanya salah. Sudah bisa bahasa Indonesia. Dia lama tinggal di Bali. Ya, tetapi ya Kenyan Bali tidak sama Kenyan Bali. Kenyan. Udah dulu kaki beli doang teh. Tetap semangat. Semakin menjelajah. Lucu sekali rambut tak? Coba selfie lihat rambut tak bagaimana? Rambut tak? Rambutku. Wah, kayak apang lagi nih. Wah. Om tiba-tiba jadi apang. Oh my god. No. Oke. Begitu deh. Wih, ada roti-rotinya di sini.
jalan kaki apa? Iya, kita dapat bisa didapat langkahnya. Langkah 1000. Ke mereka? Oh, ya, ada anjing. Manly War. Oh, guys. Hello, guys. Yes, guys. How are you guys? Good. We're at Manly Oh, Manly Wolf. How to say wolf? Wharf. Wolf. It's like a terminal. I'm trying to teach Victor how the R Yeah, is silent. yeah. Oh. Please take me photo for the Manly Wolf. Manly Wolf. Manly Wolf. Sama Paddy? Yeah, with Paddy also. Paddy. Yeah, the Manly Wolf. Habis. 1, 2, 3. Oke, baik. Okay, We're just getting bye. some sushi. Let's sit in the shade. It's fucking hot. Yeah. Oke, Rice Arifin. Ya. Sudah. Ada di sini. Saya mau beli es krim deh. Ya. Oke, kita duduk di sini. We are sitting down and waiting. Ice cream come here. You want to get some ice cream? I think there's lots of ice cream around. Ice cream is very fit with beach. With We go to the beach We go to the beach for swimming. for swimming. Okay, bye. You bring swimmers? Yeah. A towel? Not towel. I brought a towel for us to share. Oh, Not yeah, one yeah. too, but Oh. There's many Dry, people across the street. Oh. Do we want to walk through the main kind of shopping district there? Okay, thank you. We have to charge phone for the next live stream. Thank you very much. Oke, terima kasih kawan-kawan keluarga yang ada di kampung. Jangan lupa simpankan lunak nanti ya. Kalau Ompit sampai di kampung langsung teloran lunak sama pemerasan. Karena sudah lama tidak makan lunak di sini. Iya. I did this morning. Oh, this morning you eat lunak. Yeah. Oh, you like lunak? Yeah. Yeah, very good. Yeah. Yan na boleh menteka 1 meter kalau kita si penduan di tengah yo. Ay, setengah mati lo ulit sama nih. 1 kali melangkah, kita melangkah 3 kali. Okay. Okay, guys. Okay guys.